policies whenga whawai. Anu pi whaolo i nei. Ia wā mea tonu ana lai ta oto i whenga whawai anu pi whawai nei. Ia o te lo whātu voi la pa peo le awhai. Ia mantua foi la o le whanga solo le au whanga solo process o le mea le wa mai le tusi le pulenga. Ia me se foi la ta ria se tali mai le whionga ia pānoa. Ia on whanga solo lola ia o le tūlanga e ta oto mai se whina ngalo ka peneta pe abis fautuanga ia whanga solo le process. Ia o le awha la se outcome pe ava pe whaisi susuena. Ia nā laia le whatino e lola se fufa. A o le naunau ta inga ia vai whatino le mea lea. Ia vai whatino o le polenga ia te o le Minisita. Ia aua e ia fia le awa unanga no piwha i tato tunu. O tūlanga na mai ia tūlanga fo ilia ia malu pea le mai ngā tato saofanga le ʻaufaisaofaga i tato no piwha. Ia o le privacy talatu lea i le tūlanga o le tūlanga wa peon whafsini ia fo i le mta upu peon tūlai mai tato no piwha. Minister, you mentioned the board and the chairman's approval of these substantial investment loans and the changes made. Le refer my board affiliates ICC mai I le whainga malo is to minimize political influence. The problem is the chairman was a candidate of FAST in the previous election, so there is some political influence in there. And also with the loans, I don't think I've ever heard within 9 months we've had 67 million from a retirement fund being paid out to just 6 clients. So 4 million le SISTEC, so 5 million le Pure Water, 5 million new pharmacy, Samoa Breweries 11 million, Dr. Alec 2.1 million, Sheraton 8 million, and another 14 million. So this is quite a lot of money from members who have been turned away when they go there to ask for small loans, 1,000, 2,000. Ano whaftai, na tāua sili le. Pea nau tāua. La loa ia tu la fono nupi whaolo iei nei. The board and the management has the power e whai unga ia. Mai leo se mea fong nei. O le mea ulewan sa wa. Le mea whai pea nau lau ina nei. Ili tupu, ili wha pia to atupu leo mea lea. Nā tu tupu mua fo. Ali tu tāua. Le vai. A me se le ave se le political influence ia. Sa o le sa alu ia sunga ia pānoa ia. O le sisila wha le malo na le ntofi le whiunga ia pānoa I le mele. A wā pānoa sa pule mua nupi wha. Pe o le mele le sa tiutilo le malo. Tangata with the relevant experience. Ui, o le mea voi le lai wha ia I pōtu ma le malo. Sisila le malo iai. O le tūlanga tāua la tu ngā mele. O le tutupo wha whita uli ia. E toi whangwai le malo. E toi la langa ma toi tilo I tū la whono mwhing whawai ia. Lea whaatino I ngā luenga nupi wha I te minei. A wā o le mea moni lau. Sa tupu mua. Ia le foto tupu. O lona winga. E ono toi tupu fo. O le mea lai tonti sila I le malo. Toi sila lai tu la fono. Toi sila le malo I tu la fono ia. E tu la fono le nupi wha man. Tu la fono whaatonu man whinga whawa. Ia pele ono whai e insuinga. I tūlanga la lea. Aemaise la o le concern a lea langa mai le public. E tato atunuʻu. I le tūlanga fo I lea I le o atu I kabineta o mea nei. I sa wele whaunga mea nei. Ia e pe o le mea lea I la uiwa ai I le mea na leona. Ta pena e tato whenga malo talu ai. Ia tūlanga le wai e nenu piwha. Ina ia awane I ai le political influence. I mea nei. Leo whata o toi. Ia e pe o le mea leo wa e tuine. Ia le e tūla ia whawhita au li nei. Ia ma le tūlanga lana e tau peonto I sisi le elma lo. I think la wa iwa I nta upule mai. O le tūlanga tonu a le fsinia I le mea. A wa o le nicha le o le operation na le nupi wha. They lend. Inga ia e whawhenga ruenga tupe. To more mail interest. But I think the question I le mea lea le fsinia. Po o muli ta ia whenga whawai whai lending snake. That's the question. And that's the issue.
It's not a matter of lending the money. They have the power to do that. They have the authority under the law to do that. But the question is whether they followed the process. O le mea tonu ana le tutu, o te lovo I ʻaufaisaofaga. O le mea lana tauna solo susue. O le mea le fesiligia, o le mua le ona awe tu. Nupifa has the power to do that. The board has the power to do that. Under tulaga. Lalo whingwha vai nupifa. O le fesili, le mulmu ta ia la whingwha vai whai mea. That's the question that we need to investigate. Afa pea la uisi whale tonu le mea le. Mea lana tauna sila le malo. Te ta pena la whingwha vai ma tulaga e nupifa. Saunoaga lau Afioga e afu I le malosiaga foʻi o le board e kamutu o tuese lenini. A le pe o lea foʻi o le polenga ma le atunuʻu lo ia le atunuʻu. O le iai tako banking institution, we have commercial banks that are actually tailored to lend out these amounts of money. Why is a retirement fund allowing 15 million being paid 14 million to one client? I mean, and also you mentioned Isa Awele referring to, it's not under the act of SNPF, referral to cabinet for endorsement, but I do understand from the previous administration, when it's loans above 4 million up, cabinet is always, these paperwork are always referred to cabinet for their information, at least they're aware there's some kind of management or monitoring of retirement funds. Like I said, only nature ngā nupi wha. This is part of lako. This is part of lako operation. Ele ngata la ile ongo saufang. A ole whawhai ngā luenga ina o tupe ni. Usala e mawhai ona la tō lend. They can lend. Man, e whawhai ngā luenga ina e mō mele interest mō lau ʻaufaisaofaga. E manino le tulafono le mea lea. Manino le tulafono le mea lea. O le tulaga le o mai I mea ia pe fōringa fo ilea I le whawasenga ina o tupe o mai I le cabinet. O mea fo ia na sui pa inga lente ani. Na te lea suinga na whai le mea lea. Ia, le whaila sa titilo I le whamatu unga o mea ne, I devolution o mea ne o function se anga I boards. Ina ila tu titilo fo ilea ina ia wabele whainga o whai unga mō pisinisi. Ia lana ia le mea ni, ia pēno whai atu. Suinga ia sa whai. Ka whaila leo tupu whakitau dia. Eu amatan tu mai o te ofa tu fa mo ni wale le fenso so I le process le a fai a uma mai so suenga a fa mo ni ya lo no ta volando si le malo ni si foi suenga to fa ya. So are you saying there's going to be an investigation into these? O le process le na o le winga fam tela ta tu process ma saniale al malo pe fa pe tu pun me fa pe that's within the normal grievance process. Yeah, my empowale me there's always two sides to a story. Le wa mai le mele, tauna tali mai vaenga le tuai. Yeah, on titilula I tauna panga solo finga so. Yeah, whatever the recommendations photo nga tuina mai. Tapene is paper cabinet tamo fight mo. Don't fight. Were you aware of all these loans? O le tulanga le, pe no fai atu. O le tulanga la we o le tulanga ia. Pe no fai atu. The power is with the board. O le mea le sa wa. Ki whai le board ni whai ina mea ma le pule le nupi wha. Ma le pule ngā nupi wha. Ia, o le tūlanga le ile o mai I le Minisita, mai le o fo le kabineta. O le tūlanga fo ila I whing wha, vai ma tūlanga fo nupi wha. E ala ko investment board. E ala ko investment board within le latu komiti wha fo. O mea umalai, structures umalai, mo whainga umai. Ara pe si whanga solo whenga susuen. Ara pe fo ila saule unga susuen nga ile o work le mea lea fit for purpose. Mo mea lea nupi wha. Ia, mea tonsi si le imalo. O le hailu mani swing. O whea tonu la ka mune lau whiona. A whai o le kōle ia le authority le lend. And o le kōranga ia le the actual lend o tupe ko ia ka manwenga. So where does the board draw the line? When it comes to a contributor who comes ask for a loan and deny the loan, male if our investor who does not put any money into the MPF contributor, yet so where do you draw the line when it comes to that? Ia guidelines. Ia whinga wha vai anu pi whae kai da I mea ia. But what's the fairness for the contributor?
Well, lai ta tia fing fa vai. O le pe o le mele tau tutulia mai. O le fairness le. Ia po ile fing ol fa i ngal temi le va tu tamsa. Ina ia so solo i fing fa vai. Ia wa ke lo ele so solo lo fing fa vai pe fa ta tia. O ina la le le tu pula tu langa le. Isu le. Au te lo la manino fing fa vai. O te lo vela su su ngale. La to ia sia si uma lai me ia. Ele ngata lai fa i unga uma na fa. Al tu lang ho le to ia sia si fing fa vai. Po ta o toi lan tu nga me le po fea fing fa vai ele ngata lai contributors. Aemaise fo ilai i business community. I whainga lending ni. O te rotulanga tonu ana i taunta o toi le mele te sinia la. O rotulanga ana i taunta e sia si uma. I whai unga uma na wha. Po solo i whainga whawai. I mito i tilo voi lai whainga whawai. Guidelines o le whainga i le whai unga i. Po tala whaingai. Po whea mo tanga tauma aemaise al tatu o ʻaufaisaofaga. O fionga oe e tutongi a tupe ia pe a whai e alu i aise whaafita o li mai tua. Le te saunoa o pānoa, pāli e eilona, he has experience and probably the reason why he was qualified as the chairman. But during the time when he was the CEO of NPF, he approved a loan of 3.7 million to Decibel. That company dissolved. I'm sure he did not pay for that 3.7 million. It was on the contributors. Ole risk leo me va pe. This is no all business risk leo me. E man tua langa ile va pe ole la be ila lo jurisdiction no bi fa me le. Ole len. Kai pe ole mele I commercial banks. Ole risk for ile I commercial banks. E man tua fa la mele. E len mene. Olo ia foi mo meu asset ho ile se kiwa. Lo ia asset e tua ia a wai le so on kalendinga me va pe. La ta otto I feng fa vai tu la fono no bi fa me. La ia securities. You can't just lend unsecure ia tu pe tele va pe ni. Ne pe ia o ia inga fal tu pe. Ia tu inga mela le ile nga la asset securities lai. E tua ia no bi fa e ko I ka vai la. Ia tu pe ni. Tupe la tau ai. But let me start. Were you informed when before mata pula no kifa? Ele isa mo tuani so committing fa I want to yao. Ole na sa ota yala le base se ta yala pole fa tu fesiligia la Afioga. Be na mun ta yala ai fa mo O pe no vai etu. O fatino ngona wenga dia. Ele ia ina minister. Ele ia ina minister. Ila lo tu la fono no pifa le ai. Ele ia ina minister an mele. Faino fai ngon mele. O le mele ila lo tu la fono no pifa patino tonu il board. Al tu langa la le utu. Ya, le la wa le utu la I man fa fita au le pe ona langa langa mai mo o mai le pule. Ya, le la taulan tu la il minister ti lo la va ngale. Ai mesela pa pe o fesiligia tonu ale tu. It's not lending the money. Ele o ta pule. O le mele tu mai I le letter of concern fa o met pule. O le muli ta ia o guidelines mo feng fa mai. Ile fa mo tu ina to tu pene. Me na le tu. Mon me volna le te ma u tu silentu ina mai. Le tu li ma fesiligia le pulenga. E le o le fa mo tu ina to tupe. A o le muli ta ia o feng fa vai. Na fa tu pene. Kan melana. Ke lo me na le wa be le fionga pa no tali mai. Ya mai na santa. Te lo me la solo e feng so. No, fionga. So Saunoaga le ʻaufaisaofaga. Lo atunuʻu le tau tulaga ai foi na ngalo le tunu. Ma lo fa stai. Ia e pa io si tanto tunu e tentonu ai. Ia tau fi foi nei. Ia o mta fa pe nei e langa ia fi na ngalo tanto tunu. Ia me se lo ʻaufaisaofaga. Ia mai le tio fo. Ele tio fo tentonu ia mai me tua fa maunian me ni lo te mo fo ni o tu poi me fa pe. E paua le talot fo il tato ʻaufaisaofaga e to pel tai I wo mai fo I le wo mai li poti ta ia o lo sanga le mua ma le tato no pifa ona se kiwa tato no pifa se kiwa tato saofaga mai I la fo ia va ai I le mea le wa mai tulaga le ua tu ina mai e te li poti la ua ia va ai o lai e le ngata le cash flow ia fa pe fo investments al tato no pifa. Na le pau ale mele fesiligia le mele. O le muli ta ia ma le muli ta ia o feng fa vai fam tu pini.
ina i whawhaingaluenga. Mo me tātou, ia o tūlanga lana. Pala fo ila le tūlanga le au o i susuenga, ia mas fautuanga e vengo le kabinet. Ia, do fo i tātou o tūna. Ia, misi tātou o whaisaofaga. Ia, morsi fia tātou o whaisaofaga. Ia, lolo sai mano to tele. Ia, le tātou no pifa. O Saunoaga ia sai ana ma kan Vaai. Ia o le upu Lautimuia. A le tulaga fale ma na ma tātou tūna. Aemaise ala futa una i le fesilia. Hale. Vamos olhar para uma O tūlanga tonu alea. Mantua fo ila lo whinga whabai ia tātou no pifa. Ia olo ia tūlanga fo ila o whai o long. Ia fo ile tūlanga fo ile o la fo imanino ale me fo ile o le whai o le paseni o lau saofanga. Im whaiona e ai tāla fuai. Ia whapela e sili e tula. Ia e mununga e mana o mia lan tūlanga fo ile se security. Po se asita secure ile e whainga nei tālafu. Ia e whapena umala e mese ala i momo lending stele nei. E lima whaiona loan e nupi whala umanino a me e tono whinwhawa. E watu security se secure ia mea nei. E mai e le ai fo i se lending institution fo ile e tau whaale e tonu e te lea mamao le value o le loan ngai lo le value o security le watu. E normally ia. Le fast food 5% ya le value o security le watu. E lo. A taula le temi whaale e tonu ia. Koe recover mai la i security le. Peo tūlanga nai faamanino e la tātou whinga whabai ia. O suesue tūtanga roa tupe le tau ko whasalele anga numera numa. Tupe le roa ia wai le Numera lua. Whasalele anga lua. Numera lua. Ia ma whasalele anga numera 5. O le sa le tūlanga le pa o FC vaenga lea. O le mantua o mata upune i o le tātou steering committee vo i lea o le tātou tupe vo e polo ke tel milion. Ian whaatu ina mai lola i le so o se vaenga la o tātou tupe i whaamatu i tua fesiligia. Ia e o mai ala i tātou vaenga le internal audit ko vaenga so e le tātou mtanga lo e so. Ia, e tā ofi le tupe, e le whaamatu. O le tupe la lea le whasalenga lumena lua. Ia wa leu te le fono le na whaile so lua. Ia a leu te maa ua sa o i elim ta upule whasalenga lumena lua. Lona winga la o le wo o mai i le paeng so e tātou mtanga lua. Whetsu swan? Ta waya ni ta pale ni pifa. Sa ina sa tupu te Samoa. Na whaini so ni whape. O le tūlanga mai ta wapsi. O te le o maa ua le leise record o mea ia. O te tali tonoa uia sa whaiso e suenga. Ia, o te lolo so suenga le la whaatino ni. O le a maua o mai manisi mea whapena. Pena whaini so e suenga i mea sa tutupu mua. Pele ai. O te lolo mena la o iei le a foi nei. Le lau tele o so suenga le la whaatino nei ni taupule. Na Afioga tulaga ia tu ia au whainga minga ia le abusing al pao pano i langa board. E o mai lunga nei pe sova le board ia mai. O le te lo mta upu umai ala o iei le so suenga langa o le fo i le ngata la mantua tulanga lea. This is a governance issue. O le tulanga tonu ala le patino tonu ala tanga luenga lea le MPI. Lea e pu lea whaaptonga al ma lea vai e whaaptonga al malo. Ia wai e through le MPI le whaia le mea fo le le independence le committee le la tau te whaia i loiloa ia ma selectinga ia recommending to board members, board directors, board. Ia longo vinga na, that's a governance issue. Ia wau te loa o le whainga tu suenga le la whai nei, it's a combined investigation le mtanga luenga o Tupe, ia ma le mtanga luenga le MPI. Ia o governance issue la le o te loa mea wala nai o iele suenga tātou vaenga lea me tau governance. Is it time frame if I eat so O le mele wa e mai for terms of reference. E mai le TOR le investigation team. E nti til fa e tu vo la el time frame. Ia man tu vo la me fa pene. Ia e fua le scope o le nga wen ia me se a bol fo ia o vai tu ka un su el mele e tu tal sang bani tu i system mi tu fa la util. Ina ia fa pena tu mo se fo tu nga tu na. Obviously, what year the time frame? When I like to ia atina I receive to malu.
ele o release o no le se O i o le mele le tu malo le te fisili. O le mele au mai le steering committee o le una ia le steering committee ko le ia babe. Normally ia do vai aso. Ia mantu ele se to. Awa to o tupe le sinia. Ala fa mtu wani se vai ngol tupe. So o le mele na le fai. O le mele le tu malo le vai monga oi vai monga. Fa sale le. Le o fai fa vai na le wai tato steering committee. O tupe fesiligia e mai fa swing pa una tupe taufi. But the rest of the money if I'm a two o le mea na la wai fai fa vai anta to steering committee mo tato polokiti o le fenga na lau fa ia ina ia woni to o tato polokiti o le mea sai a fesiligia lo se tupe taufi uma mea lau fai nei na amata tupe le pa tupe na amata mele na taufi na le do se la wafe le sa e nga wifo pa wana o ile peiba ba do afe mai le dosela peiba su ta fiana e fa matu la vo fa matu o mai si va en la to tranche va pena o mala tu i tu malo me lo o me na fin fa va na lo mo ye ta to si ile o to ta fi se mo o tino ye o ni to alta por kit o le fesiligia le problema no pe fao concern il na to te fondo that's a big issue it's a concern for you like to na le o la le time frame as you see le ye to va na su su na a pa o fesiligia le well ole the sooner the better ye wai ole tulaga le te pe no fai atu ole fa e o mai na mai in terms of reference al tato investigation team a wan me voi ye o ngal top ye le living so so ye wa so so ngale la fo info tuang ni me fa tino swing amol mula ye me se la se fa unga tal fe ngai ton fa o ke lo a o me lo ves pe avat Whamano lola le te whono ka atunuʻu ia. o le whaingale le whaia I think o le mea le sa wa ia na to malo tato process sa le so sisi ai tu ia e man ko voi everybody is innocent until proven guilty so sisi ai tu ia e whamano lo le tu mau mai de nei a ungi influencing me whaingal futu so ia e whatino so A whiala e amata e whamanino. e whatali le mea le se i whamai am tato process lo wha ngasol ne so long time o fa kai million kai 1 million the committee the board has the final say me so le have a recommendation ya la fai na a ve me ia wa recommenda ko ele tu mete pule ma le pule wa me ia wa kuilano ele so ngamingo I foi I understand o fengale o le me so se fa tonga o I le pule nga wa to le me lu ia fa ele fa unga te telefono ma komiti fa foi ia o le te I understand o lo ia foi le investment subcommittee al board la tu te fa me ia ta upita noi ke lo al kulanga le foi vai po mi tu mo criteria and this thing I me securities ia ma ko nga me foi le viability of business pe ono le safe le fam tu i tupe ia ke lo ngan menna ia o ia al pulenga wa tu el me ia ke lo me la kam up mo pe sa su ole ai ole tulaga le I le mele we ni ele ta au film na multimini e ta au film na multimini se I mai aberta tu so Tau whiala ia substantial loans. Are you saying? ole tulaga le we wa le wo fautu ina ele tato pulenga ia ta au fila ia e long si tele ia wa me ia ku so le lending ne I le loan investment portfolio ku so le investment portfolio le tato no pifa e le la vea ila tato vaenga le small loans ia ma entitlements for ia tato a ese ale investment portfolio ia le si tu le ngal no pifa le fa fenga benga e tato tupe ia inana le ke lola tau fitulanga le ia se mo mai le unga susuenga ni tu finga lo ia Hama vai si o nupi fa po whaisinga lewa mo kere vai. o le tulaga lea ia ua munisipifia foʻi ia manefsi failofo lo gasegase le fioga te maitai pule maitai CEO ia o lona le afiaga o lona aao ia le foʻi laua o mai foʻi ma ia le malolo mo te mini ia lo faagasosolo a le tulaga foʻi le tatou pulega pe o tulaga masani faasolo le pulega acting I tatou vaega le tatou CEO